yako. Nikisoma maandiko yananiambia mimi, nikisoma maandiko yananiambia mimi, tukiwa na imani magonjwa yatapona, tukiwa na imani viwete watatembea, tukiwa na imani visiwi watasikia, tukiwa na imani milima itasogea. Yote yawezekana kwa jina la Baba na Mwana, pitia kwa Roho kulingana na imani yako. Yote yawezekana kwa jina la Baba na Mwana, kupitia kwa Roho kulingana na imani yako. Wacha nikutie moyo ndugu yangu, wacha nikutie moyo ndugu yangu. Kama ni magonjwa yanakusumbua, kama ni magonjwa yanakusumbua, nikisoma maandiko ndugu, ule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12 alienda kwa Yesu, kagusa pindo lake Yesu, akapata uponyaji, akapata uponyaji. Yote yawezekana kwa jina la Baba na Mwana, kupitia kwa Roho kulingana na imani yako. Yale yamekushinda Mungu anayaweza, yale yamekushinda Mungu anayaweza. Kama ulikuwa unaimba ukafa moyo, kama ulikuwa unaupili ukafa moyo, nimekuja nikutie moyo ya kwamba kuwa na imani Mungu wetu Baba atakushindia, Mungu wetu Yawe atakushindia. Yote yawezekana kwa jina la Baba na Mwana, kupitia kwa Roho kulingana na imani yako. Kuwa na imani ndugu yangu we, kuwa na imani dada yangu we, kuwa na imani watumishi wa Mungu, kuwa na imani wambaji wenzangu we. Yote yawezekana kwa jina la Baba na Mwana, kupitia kwa Roho kulingana na imani yako.